Bia Kamal ka Nuer TV te kon ke breaking news gwas man bu kon linka rice ni TV kan kon woni am mi jiram jidit gorjen wojin bileram bi nyoga nasan ko ken bana jawme bana jalingo gwa right me jena ka SPLAIO ka jawran jikan lat ka kwi kuma kirma yadi te ka milero den tama wude me kwar ki deputy chairperson Jan first deputy speaker ka national parliament chale Oyet Nathaniel jan kwara rawda men go Dr. Riek Machar udame Michel Nathaniel Oyet teka warga micha gor warga mo gor neje ne shalka Africa Union Commission cha gor Africa Union Commission chairperson ud shalka Mahmoud Ali Yusuf anono jane shine mandana shalat kuma kirma yadit chine lok chine linka chine loki chine rejak te mi kirma yadi delat magoro de kon diala ling okay ala me kwala shole revitalized transitional government of national unity me kwala tan a Dr. Riek Machar che toga tema ala kirma yadit daga janyok ala ne te konte cha kwanye wal goro wojeke ka kwanye ne ka ko kien kana mata ganis me cha lat me cha la na wal ki me cha yapin 2018 revitalized peace agreement edan tela rami deja dak chenga kirshe de dak tela other party members cha structure cha de nyokka madakaja ci won kan warga kan kul to ban wonene ler kan kirma yadi no ku kan Africa Union Commission le jogono jin rani ka kirma yadi den no ne me cine rijak ano misaro yet chela do nene ajanen enwo ba ne ko ba kayan shit ke potkang cha yen cha ne ko ken cha ka yen ala ne te sha detain kiten cha la luak yena several official ka kuma SPLAIO jene me a systematic violation jene duop mi yar kana mal kaja male sha tan koron kina dangro mi do wal badak jene yara mal kana me ajen mandana jak South Sudan ko shebete kamal kuma kan kirma yadit kana agreement kana ja respect kana ja honor kana ja lot kan ja gorno baji implement ke baji lalet ci kirma yadit ci corrupt ko kujamo tele chong ko der na me der jalat ci kan Africa Union jogono gore en wo na me chaje bi yar ko me dan te kan wani cha mat pinyano tele kwar me bawuj tel ngach padman dien cha Dr. Machar ba cha de me yen cha de matok another violation is shikir me yadi de latene ka gwate dan ano jen cha governor dunga panal state cha jawuch ka cha governor dung western equatoria cha ka wuch ka governor titi ken ka ji SPLAIO sho ka wuch kala de ne ka tin laji SPLAIG ki SPLA in government tin pinkir ma yadit atele ngai ka party man kula tega nega tin kono woika na me a violation ka power sharing edan inshallah kana mala edan insha gorno balalat ke 2018 akena SPLA maji chicken mi je chicken alat chicken force ni ken chicken ga latie ka gwada dan te SPLA ayoten lakini SPLAIO lakana attack na me violation ba ka ki agreement te konte cha tan ke 2018 lakini jen bo ka SPLAIO site goda koni kana control cantonment site ala training center radial lakini jen bukana umak bukuma SPLAIO be jen me boroda lak jok bana me chike ma yadi chaje gorno peleje kana me a violation ka 2018 peace agreement e chatany ron kina dangro rol bedak male chatany kam kirma yadit kana Dr. Riek Machar no antam man talk mo ko kon la writing ala kuma SPLAIO charoda dagalon ko chetene de tiaye te gorka par call chetene te ladano kana te ka ko Dr. Riek Machar ka all the parties pa ku kalan jeno kandial ka ji SPLAIO de pin Dr. Riek Machar but par call take a different agenda than agenda dana te Nathaniel Oyet agenda de gorne te mo baje gor ko be Dr. Riek Machar be je wuch jen ta dan tin ka chagwi jino na me che demon to ka medon a chang
che Dr. Machar che kwara micha yen ti deputy chairman teten Nathaniel Oyet jen kwara rawde men gu Dr. Machar mito ka Dr. Machar this guy Charlie Nathaniel Oyet jeram dan dero jech mite ka mlat ka party SPLA-IO shirgameshi Oyet che suspect pujeno ke she gwich ke she nenano parkol take a melade aken melade ken la nek April ka payngwan me she warga gor before ken parkol karo na declare no jene ramkel michitiai ka payngwan edan ko dio ti dialati let ken ka payngwan edan sho yet sho gude shal ka me parkol sho je sho gwany che gwany wonene jin parkol jiram kel me metke kelma yadit so lede chikalet SPLA-IO we must denied a parkol kala jeno tlene kati lene ka chairman da ne Dr. Machar so Dr. Machar believe god amen me chajelun o yedna no jin mi jiran SPLA-IO la tok ci de ngorar ci chaji yen but jin you are flirting with the kelma yadit chirodo mat kelma yadit dar nyin kelma yadit ko kuje mo chiron ko bijina kuar ke bilet la ramimo ku president ku represent ki Dr. Machar ki kuma SPLA-IO ko kuje mo cha kapin wi kwam cho gagan parkol cho jong Nathaniel Oyet no jin chetiai so jendo be dane ci de ke cho tok na mo che wona ko bi point am parkol re kuma nan teten bo mat ken SPLA-IG ajena kula te ko ke April 26 maybe cabinet minister Dr. Martin Elia Lumoro maybe botte ka plan we lada no take a Nuer style counties Nuer friendly so the reality katisha coordinated Kiir Mayadit kana parkol ko tlero ka pinte ngaj parkol ka outside the party mento on Nathaniel Oyet ngaj kana ta kuma kamedan badu da me chati but ko le use ni Dr. Machar ala cover shell ni jan kaje ke gang no da kaje ba kulo dong ngode ke SPLA-IO ko ba kulo ta supporter ne the content nok te nok Dr. Machar so that's the only reason and an large jen wo te kel kanga ke Dr. Machar ngudi shal kame e parkol but Nathaniel Oyet che look already janmen ladi che ngot ka pa SPLA-IO ajin ramelet ka kui Kiir Mayadit so kuje mo chirong ajendan shodo ladno warga cha gor Nathaniel Oyet jokane Africa Union no la peace agreement ki revitalize it transitional government of national unity cha structure ki dope dan e chalat keje cha na cha de wuch de luñ ne ko SPLA-IO ten content lo yena de go luña lor ko demal de je kula lat ka jaw cha mal cha je belat ke force je jomo je lat janana gorono de nyoy kel biata kamal ban nyoje mo de en chuju pro jeno jen bi subscribe kan Nuer TV